and then so when you put pine say na me shall say na mo bonadano me sametwa eso emayi na and day having a different attitude than others no me betwa so am ye hu say se de ye ho chiri otiasefo na ori eni ye nhwammo ori nya wo ye no ori empa wo ye oni ye wo hokosi ewiase ewie ye onyem no kwarefo no okanema ho abri nyinara amen and then news we try at trosem enkenkan ne so wo Mose nwoma na etoso enum no eye Deuteronomy ye be kind Deuteronomy chapter 1 no 34 through 36 no Deuteronomy chapter 1 but I'm not can no the sense on way money Deuteronomy chapter 1 no 34 through 36 but I show brave or line is why on king can emaye and I say me kind of protocol sign no so I can amaye wo kasa no but I show or say when the Lord heard your complaint, he became very angry. So he solemnly sworn, not one of you from this wicked generation will live to see the good land I swore to give your ancestors, except Caleb, son of Jephunneh. He will see this land because he has followed the Lord completely. I will give to him and his descendants some of the very land he explored during his scouting mission. Amen. Joshua chapter 14, verses 6 through 13. Or see, a delegation from the tribe of Judah, led by Caleb, son of Jephunneh the Canaanite, came to Joshua at Gilead. Caleb said to Joshua, remember what the Lord said to Moses, the man of God, about you and me when we were in Kadesh Barnea. I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to explore the land of Canaan. I returned and gave an honest report, but my brothers who went with me frightened the people from entering the promised land. For my part, I wholeheartedly followed the Lord, my God. So that day, Moses solemnly promised me the land of Canaan, on which you were just walking, will be your grant of land and that of your descendants forever, because you wholeheartedly follow the Lord, my God. Now, as you can see, the Lord has kept me alive and well, as he promised for all these 45 years since Moses made this promise, even while Israel wandering in the wilderness. Today, I am 85 years old. I am as strong now as I was when Moses sent me on that journey, and I am still travel and fight as well as I could then. So give me the hill country that the Lord promised me. You will remember that the scouts, we found the descendant of Anak living there in great walled towns. But if the Lord is with me, I will drive them out of the land, just as the Lord said. So Joshua blessed Caleb, son of Jephunneh, and gave Hebron to him as his portion of land. Amen. And I trust him, you know, I can so. Ye chire ye hwe se nyame esi hye ne bo nyame bo hyensem na e na asem na numi ni kurom a ye kenkan do hwe no se ye kweti asem na ye kweti asem ntimi ngi bibia be yiye ye nua berma Caleb de odno to sa nyam no kwarefu so odna kom nyina ye kenkan ba so odna kom nyina e den e di nyankopon achi wendi nyankopon achi fenu fentia odna kom nyina e di nyankopon achi enti nyankopon so ye de ehye ne bo se go mehwe so mebo ho ban a generation we say no kan no I want to atwasofo we a omo ye asobrache omo di masem so omo ebu masem eni ntia no sa nkrofo we no omo nko hu sa abosha asase so na mo Joshua ene wo Caleb mu miedu de essence mu gina no kwalem ema me eduade mu de makoma nyina em ka ho nti no wo
mubenya saa asase no so akọ no say asase a wode wa na etieti aso ubeye bunyim de chefa na nyame o no kwarfo a on sign o ka ate on san echi na o ka na final ntino o hwe Caleb so ema ne niye enya 85 years na sibia esika trust mo say ma hodem da so me pomu tuatua mo so menya 85 years I say mra na menya 40 years a Moses suma me no enti fa asase no me no okay bibi ye kenkan no say nyakuo be kam ho ama sa giant na minyan ko hu wo a onutum suro ye enti wo so me ko fa asase no sa giant bia giant ni gu no e ho asase na fama me George of Fire me bia minyan ka say ye ntimi enko tackle no fa sa portion mame na me se minyankopɔ kam hunti no me pom mu fra asase so na asase na ebe I me chefa enuanum ye nne nyame ase e wo that courage you know sa courageous courage na ye nua berma kela mon ye mmompa ye se brade anyi ma akukuduro sa omonye akukudurofo ne me ehu bia enkyekere yen se ehu kyekere ya enuanum ye be pa aba e wo enanti a Kristo nanti enanti mu enuanum ye nyankopɔ no asem bi obaka bia wo no twrosem e asema on sanity ni you ni day bi so de eh baby nyame kasa final on kasa sanga say oh me kai no me sada ma no o se nyame enti se nipa no wadaada yen on ti se nipa da seni na se mo ka biara no enokware trodo ni ampa ene ne ai ni day bi no kware enuanum Caleb ehun se nyame no kwarefo wei no de ne homrin tu na de eto south yasefo nyame so emra ebinum ebinum abamu no ono ogina so okukudrom onu se onu na oka no nipedu anu afa no so nipedu se de bi but o se yen koyin tutumi kan fa da asase no sa kukudro we a onye gina hodum ema nyame asam no gin nyankopodi ye no onyankopodi de etua no ehoka otua no ka se ohbo hyense mo ka kire se emgo Caleb wo metua kapapa bi enya kaboni o wa asase na enuan hu ye na se ye giant 40 so enti yen kofa asase no sa bibia giant 40 no no a yesi abo ye de fesu atwa wo hia no eno na be ye wo chefa enuanum ne nyame ka biara no nyame ye ma o de sa ketua pa no ma de e ma Caleb emon na sefo na ne de nara yesi Caleb asefo and on Hebron no moda so exercise asem so enuanum se na me ka last me se ye bibia enye ye ne ye afa se o ye ye ma echimba fo so abrabo biara mnu mienu betena o memu ye bo no ye mo se ye nkwa na ye bo afo dachi echimba fo no den na mnu mienu di jan mu den de asombo ne ye ma wo mu enuanum yen kai se ye nyame adom aboa yen am ye first or second generation Christians e we busuem ana se be third generation Christian we busuem no kwan ye boto ho ma yen ne ye nim se kwan ne kwan pa no enuanum ye mo friends ye fa sa kwan pa ne de enfa nkyere won no won so mo de obotin de kire won asefo because ne be biara no ye de kire ye mofra na ye mofra so be kire won so won ma ye wukura ne ye kona ye asefo so be tintim wurade mu esense nyame asem ene ekura ene de kire ye mofra enuanum ye nkase ye ba oman mu hanom de sikasem kwa na esu ne bebedi ye mfa nyame asem enkura mu se seka enfonu hwe wo kenka trosem na Caleb de ohun nyame ode ne ho ato no so she promising me your man wa nya mo no nko ase unko na no ose unu wasefo unu want to atwaso enyam sa na me pese ye nipa bia de ho besuo ma Awurade ni na dwuma ni nyame ehira ye ene ye want to atwaso nyame bo hyensem na oka no enye for ye nkwa ye mbre so na mbom enuanom ye free asase so akono ye ma yasefo ebetintim nyame asemu enuanom se di no kware ni ekoso aso nyame wo no kware mu e wo ahotimu kunkun ye mu a yasefo ebenye nhira no ndese yeso nyame botubo do a asa nnome wa nsem no mu a ebeba ye ne yasefo so enuanom nyankopon epese ye no no pese opese ye Caleb de ohun ni nyankopon na ode no ho akyere no no hwe promise na promise no enye ono nkuto just yanwiri we hu se nyambo hyense bi oka bia no enye ye nkwa no de maye o ye ne yasefo e no de maye also odo mo do no no be hira mo thousand generations say yakono obe hira yen sa
enuanom yen gisa inshira ensem yi ni enkurum de dis na Caleb hu ni Nyankopon o say hey me ye free Misraim na me hobby nyame pipe kokoni na me gina hobby nyame atori Egypt for so a omo sinking was Red Sea no ni de me hu ye enu de me hu nyame a me ma gina di enuanom sa nyame na se ye di ni di ye so no yi a ade na awie peye na si ye yie me yemfa Caleb amfa ne ho anto ne ho me so wa amfa ne ho anto ne ho so wa amfa ne ho anto ne ma Israel fofo so o se Nyankopon ene be ko amayen Onyankopon ene be di amayen wan hwe circumstance etwa ho ahia o hwe ne Nyankopon na ne gidie esipi o Nyankopon mu gidie o nyam no wa ma gidi ne enwe va kra ne gidie o nyam no osomu wie kosi awieye enya me ka che online say ye mema mai online so ye nyina so nyamimu ye gidie ye nya owrade mu afri ye mofra se bi se ene no me ye mpa ba kwadanda ba oha obeba ne ye so nyamimu ye se so ne mu die mu a onu nyame be ye amaye ne ya fa ya dwinsusu ne ya fa ye ni wahu ye be hu se ye wo to aso echi no nyame ende ye mofra ye adekese e wo na himma ne mu enuanom enye se no ya sefo no ye nenanom ye na kanso mu ebe so nyam wo mudie mu esan se onyame obo kwan bi obu kwan to ma ye no onu onyam tumu obi edumi ntum obi de to ma edemu saa yenye saa nyame ne nsonmu ye ye nsonmu ye ye fa ko nyina nsonmu ye ye fa ya dwin na nta akire enye se ye so nyame ye ne ye ne ya pe ye di trust him so ye yes trust myself ene se me kenkan James o say na nye se ye da ye ti asem ne ye de da ye ho ye be so obi ogina hwe mu wo hwe wani wa hwe mu ofiri ho no hu na wo ti biom sana James ka kire me na mo se fa asem ne ye asem ne fo a enu mu na ye be de emu enhira ne na da ye ho ye ti asem na bring na ye nya asem ne fo na se na Caleb ohun se nyame agutumi akonka sa giant no sa anakfo no onu Nyankopon nyepe Caleb se nyame so cheso those giant na omo de fesu kretwa ho hira no onyame betumi busa fesu ni nagu na wo de amane mindful Caleb enu ntina omo chicha asase no oso bibi Joshua me pa asase biara na ebo mi nua no hu a omo ka ase ntimi fa asase no sa aho no mepe bebia abrane fo ntete no fa sa asase ma me na me se Nyankopon kam ho no obedi nkunim amenya sa asase no ampa Caleb agi nyame di ye ne nyame de sa bebia na giant na abrane te no o okokun ye ne nyame de sa asase ma on na sefo enuanom se ye gi sa nyame di a se ye so nyame mu a ye nso mu ye omudie bu no kware mu onyame a one come ne by Jesus Christ not ne to ho ma me no bienu na ne timi ka say Christopher no say nyam no odaso erekasa say nyam no odaso erekasa ekire ye se be fa na sem no ya asem yefo ye nya asem etiefo awiefufo enuanom me yeti asem na ye nya obedient to the word ye nya setie asem no ye ngi asem ndi esan se nyame nya onipa no wadaada ye onyame na sem bi oka biara no enkware o de to amamenu mienu hwe Caleb enro ba ye no enuanum nara edoso na obi eka o se hey me de minim nya ho ameso no minim nyame abde ho akere no minim nyame obi apu kokonum minim nyame obo kwan bi akwani minim nyame oto aduane free esoro ema yedi de biara na ya ndo yampam na so de bia na ofirie anpa bi o mana egu asase so onu na ma ensu free people mu aba me ye nom onu na ma bitter water eye de eme ye nom ye o ma Moses ede adua bi tu ensu nom ma ensu na ayonyo eye de ma yetimi nom ye sa nyame ene odaso kura ye enuanom Caleb de ohun nima bebre nyame ayamom onde ohun apopopo nyame ayema om onde ohun se nyame so obai no tere onyame oche ade nara Caleb de ohun Nyankopon odne ho mutu sa nyame so ye na nyame so ma nkunimdie de aba na brabom enuanom sa nkunimdie nyame ede ma Caleb na obi ka se wo bo akokora o se da bi o me de menye hu se bo akokora menye 85 years kura na me ho den se na menye 40 years no enuanom this
assurance, this rare assurance or assurance when Yakupon say Yakupon at a channel, Yakupon and I a branch here, I want to pay you for so. Yami Amana a probu day, woman what day, woman Yansa, no new Alzheimer's. So, Kuban, or we don't 40 years, 50 years, only Alzheimer's. Nakelab don't know Libby, none do the hot crudgy, none do the honor, not a refugee or say, where Joshua Mekau, Minumi and a most shame, was say, Yen the wu na ye de beko Kenya asase no so ampa onwanu na ede ewo sere no so but Caleb and Joshua de omahu omani ko Kenya hono omko Kenya ndoboa omko nya asase eklemu so omo adachi omasefo de enuanom nyame de bedua krodua mu na ode bibia ahyem no mie no sa se yen kire ye mofra na sem yen kire ye mofra entintim orade asem etodue se ha me America na mofra no omuntie but you know, say ye tim, ne de kasa, ye ne yemu, ya did yemu, mofra edu show, and ye cassa, and ye cry your body language, almost ampa, and I am amni upon me, Christopher ampa. Wait, which is almost through in Chequano, almost cakas with your catcher. Not eight ampo, ye mam near papa there, I can't say tray. Omunun chelo, after a near mana, who said, Woyano, Omo cakai, say I am pa, Christoning say, Christo, just say, Omba cakai, it sounds wouldn't never be a deal manu, wouldn't never be a deal nianu, and your uncle, but unianum, unian one omotifie, uno, as I say, baby, you'll be a would the Christo did nipa. People who say, "Oh yes, we never the ampa. We nya camellia. We nya beer and green grass. No what done a colorful for a china a dwada no done colorful for a brand no colorful for. I bring them to no citiano. Samus or tear. What attitude no me and waver when you what attitude my near different. Chang or beer there attitude no crack no. Once the same attitude or the hot to Yamina is in Yamina. Only ye from his dream. No ma ye and a whole separate a free or mine ma na Egypt a him say ye from the mem na almost sorry again and man sure a foul mo waiting and minute. And yes, open the catcher and make up the mini gani or because a gani with many etrium and the moonina. Na said less the most assassin woman. Some men call them assassin and at the amaya. May buy a dear woman, she David. Me can't be here. Miniam Kase, Abrano was assassin, made you abrano. It sounds me not was such a abrano. Minya abrano, and young people be a smenuso. Minya was to say, Apono, Caleb do Yamia. No on a num. In young percent a day, you won't yam only yanam. You won't yam was again, sir. Young modernist, Nabasa would do not utter yan so, or Yam also ring now, or ring power, or Neo Cosia Sivia, young fire your winner and must say yamno. Ye for your coming now so many years, send a Caleb not come on, not doing now as soon yammy, ultimately and soon more mood dear, and yam, yes, sir. Yes, sir, and the moon the pebia by a million and chaffa. Ya wo enye yam resukwa na edi ni bewu a ya wo nto atroso echi no ye no se nyame ede ye mofra ede eye dwun onu nyam fie enuanom ye nyankopon oy odomfo wa baso badum minu mie no onu fra wa fra ye no on fra se bewu enu ase o na mo fra se oyi fra adum ede akwa adum sa bo hyensem na e no kware o na nka se bia o kenkan na o trosim keke hwe o se wasem na me de ahyema no se me yiboni bia mfa ntia wo onyam wasem se abri ni me fa nyame asem ni ye kan ni ma asem esiesie ya enuano ye suba be sonko onipa bi hu ye say ya oh hu ye say because ye ba asem e kire kwan ye ma asem na ye say road map e directing bibi e say ye ko e directing bibi e say ye fa eni ye kasa hu ma fam e rekoma ye hu ma fam e kire ye kwan pa no say ye nantim enuam ye nyankopon no a wa fra ye e wo sa nkwaje nsam hu ori nya ye de biarada yen fa nasem no yen tina asem no yen nya asem defo yen nya asem tiefo enya asobrache se na nuan ten spice ni ye no mo de ababunsem ba ye Caleb de wanye sa Caleb de wanye so
or the unconscious na de ebaye no nya kukudro sonku bi che onua no ndara kukudro ka se yankofa asase no enye oyehufu anka onka se yankofa asase no na mu kukudro bi anyamre ma no o kasa osori kasa o se me fa se ni pedu etia me gina ka se ye nyankopon be ko amaye ye nyankopon di enim kan nyankopon no odomberma ono osaberma odi enim a obiara entimi konkaye enim ye kututu ka Caleb yes entino onyame efire sorosoro ehira no o hira no enye ono nko a o hira ono asefo nyinara anuanom yenya han mu yebusua yenyi nipa bakofo a yebetumi ejire mu yebusua me yebusua be hu nyame no hu ne yie anuanom yenya kupon wa freye esoro frɛ wan frɛ ebiase frɛ wa frɛ no so wan come but Jesus Christ not the my e gba afore mam no mienu a ese hu se ye hu hiam no ye hu hiam awurade ya de bia no ye nye ne fe nunyam hye emre onukuto ni de hu asem bi beka bia ye nka ne fe ni de emre awurade de hu enuanom wei e no susu nyame odi amame simfa man na enu online so ye fa aseda ye fa ayeyi ye fa enunyam ye fa man din ena enu online so enu to empire bo ye na awurade ene ye na gyenkwapa na enure so papa preku biom woni ye abeka sase na ye ntimi emfa ye wasem ne entire wasem na enyi wasem ne yefo awurade wo nka o James o se awurade me enye se nipa o gya hwe nim na papa o hwe nim na ofiri no hu no o te se biom na mum yefo wasem na ye wasem ne yefo a enu kuto na ebenyi mu nhira awurade ye bom pai sa bring ni wasem ba wo de be ka ye yefme gyina wasem no kuto bu mu pa nyame ene enwrei preku bio wakasa afa me mu awurade me de wase se na enwrei when you use me as your vessel awurade ne de me de wase se awurade wo de won se na me so no de abrɛ obi olai so ene enwrei kasa aseda nka wudin da ye kasa ayiye nka wudin da ye kasa enunyam nka wudin da awurade wasem o ka no ejina honom wasem nka asem ensan se wano wo so de on so nipa no wasem wano awurade ne de ye ji wasem ne di ye wasem ne yefo na emu nhira be ye nchefa wo kwa wo na kwankyerefo pa wo na kwankyerefo pa wo be kyerɛ kwan wasem awurade be fo wasem no ye bi di wasem no so ye bi wasem ne yefo awurade na da kwan mo wasem no anu edemu a o ma ya nya ayira ma awurade mo wo kasa mo afra na akwapa no kwarefo kakra me di ma wodi ho adanse odomfo ye da wase awoni ye da wase ahimo he ye da wase e shawudi na nuonyam ye kanfo ye okese say bring down wo ka wonsem mani kenya ye wo ka wonsem e ma de anida so bra ye wo ka wonsem kire ye papa ni yangoto so wo mu awurade ye da wase na nwure ye shawudi na nuonyam ye okese de ka so nguto no aye na eburu adwene ntiase so odomfo ye da wase ye yudi aye ye shawudi na nuonyam ye da wase wo wura Yesu Kristo dimu ene yasere ne enwure so amen. Asole